Walay briefing. Wala puro pa na. Nareklamo di ay lang. Hello guys, ako na sa Deng, yung nag-inustarang makabakang Bisayang maki. Right now, nako karon sa Cebu Parklane International Hotel and I was invited kay ilang anniversary ko, no. Actually, this is not a travel vlog, pero ang akong giatilan karon is somewhat related to a travel. So let's see kung sa tumakuan. For this vlog, magsamok-samok na sadta sa 12th year anniversary sa Cebu Parklane International Hotel. Kung bago ka diri, palihog subscribe to my YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! So right now guys, nagpaabot na ta sa mga guests. O kuyog din ako ang nag-inusarang Jmar Enriquez. Enriquez and Daushi. So sa tanong makita niyo ang mga decorations karon, siya mo'y a woman behind. Loading cake ko. So dili dyan siya. Nag-iso Very wrong. or man. Hello? The person behind Pasagana na the lang. beautiful creation sa among 12th-year anniversary dito sa party. So, ang theme namo kay Tropical Island Vibe man because we will be revealing something sa tanawa, kasi makita ninyo. Diba? So we'll bring you or we hopefully we ang mga bisita maka-feel na nasa sa Bohol because from the entrance pa daan na nasa island. Nasa island. Pero nasa sila i-reveal unya nga akong ingon ganiha nga somewhat related siya sa travel vlog, sa traveling. So, ato ipakita later. Part sa makita ninyo sa among iadtong lugar is ayun kana siya na famous kana dito silang place mo nang putang silang entrance, diba? Watch out lang. So right now medyo sa parang adlaw more on makisosyalan ta. So feeling social sa karon. Feeling social ta karon. So masud na ta. Medyo unique ang dinner nga gi-prepare ni Parklane para sa mga guest. Ang gisagol nga fine dining ug boodle fight. So maong si ate, wala na kapugong. Hab-hab na te. Eventually. Gutom natin. As we voyage through the waves of life, we witness the change of tides and the uncertainty of what tomorrow holds. At times we fail to set back and look at the beauty of the horizon, the promising future it awaits. For the start of the new year, ladies and gentlemen, we invite you to be with us as we challenge ourselves to cross new shores and to discover the magic of the sea. From the beautiful island that never fails to give a sense of adventure, we cross borders to bring you a new distinct experience.
So ladies and gentlemen, Dajun kamo diri sa BOHOL. A round of applause for our Parklane International Hotel. So 12 years of Parklane's anniversary, they give a gift to all the Filipinos. Ladies and gentlemen, Parklane East Coast Resort and Spa. Our new Parklane East Coast Resort and Spa. Congratulations to all, congratulations to everyone. A round of applause for Cebu Parklane's 12th anniversary. So ladies and gentlemen, thank you for joining us. My name is John Del Salgado and was your host. Hi guys, my chinigawas ako kadali sa event. By the way, niapa sa akong kuala akong mga guest nga mga baga kay bignaw. Usa ra gyud dapat akong dadon niya. Duha man lang yung bupan na ako Oh yes, ang ilang tong i-introduce ganiha ang bag-o nila nga branch sa Anda Bohol. Actually nakatungtong na ko sa ilang Anda Beach. Kani nga footage, actually literally nga nitungtong na ko sa ilang footage, sa ilang beach. Wala mi kaligo ato ni Chris, kay ako si Chris. Then we are planning to go back there kay para kay Vega jud kayo ang sand dito murag chug ka ng mas mega pa siya sa Alona Beach Resort sa Panglao. So mas try good. Karon pa nga na Parklane nga to, di ba? Once again, this is our friends together with my friends saying, Sheila of Parklane, Bisayang.